al-istiqamahin inenan pinda istiqamah manusiain bang penia siye yene pinne tagna at-taqwa fi muqabalatin nahi. Itu bagi kong tilihan si agama Islam. Si kedua al-muhafadhatu ala salawatil khams. Bang hadja itu dua para kalainin kinimatan weku duk kinimatan we tevi duk kinimatan inantanan te due kemon manusia muslim mararahine ilmu ne yene dua perkala tu bang te pihala ne dua perkala tu mararahine te ilmu ne tuju Allah subhanahu wa ta'ala we taga bisrate ten at-taqwa fi muqabalatin nahi tinan eman inan istiqamahin ketinan yene pinne bang lu si aa bang tenia si aa in ketelewin si kemon pemegesan no Allah subhanahu wa ta'ala at-taqwa fi muqabalatin nahi inan istiqama manusiain yaman pinayama tinalaw si kemon yene temegesan panglangan wallahu subhanahu wa ta'ala mararahine banghad ja manusiain sali ikemon tinalaw si temegesan si panglangan Allah subhanahu wa ta'ala asal bune bang yene lahatin bimula-mula lu si kita bisamian sanyang nehet Wege sanyang may kipong tinen sa agama Islam. Kinatauhan wa itibi inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala in memonoin haram gay makazari. Inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala in megzinahin tabiya sa amian ibu-ibu tabiya gay makazari hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Inakahan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala yene menungka si dua metetuahin haram game makazari. Inakahan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala yene mengejingki si pong pinainan al-hasad game makazari haram. Inakahan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala in menengkewin game makazari. Inakahan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala in ngelimutin gay makazari haram. Inakahan kita bisara Allah subhanahu wa ta'ala in namima yan nagbawa pitido sa amin bisarahin sampai mekalarak kauman makipagbono manusiahin haram gay makazari. Inakahan kita bisara Allah subhanahu wa ta'ala mengendustain haram gay makazari. Inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala memebelewin sa mian ghish gay makazari haram. Inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala menganyayahin haram gay makazari. Umus sediti ambanian kabayuan sa amin hinaram. Wallahu subhanahu wa ta'ala umus bang manusiain tinalew ambanian. Hinang na ilmu kitinalewin sa amian gay te hinang na parkalainin. Bang tinalew iya tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tinalew iya tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay hinang na menengkewin. Bang tinalaw iya tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay hinang na memonoin. Bang tinalaw iya tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay hinang na megkoto-kotohin. Bang tinalaw iya tuju Allah subhanahu wa ta'ala
gay hinang netebiya men megjinahin mengelehihin bang tinalaw ito Allah subhanahu wa ta'ala sedib ang bankemo nente bisrale gay hinang ne mengengustain gay hinang ne mebalewin gay hinang ne menganyaya mengabulm ini si pong pinislamin samyaan duk mengelimut ilipon pong pinislamin samyaan hangkan pingku may kabong tarian sa agama Islam bang takwa mabetek kasi kauhin bang inkeputan no intakwain asal mararahin eted asal ilmu ne ilmu manusia iyan tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan pegana seddi sabab ini gay niya may kitaghinang maksiat bang tinalawi tuju Allah subhanahu wa ta'ala si waktu sunggahinang sa amin maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus peniya siya in kitalawin bang niya hetadin sa amiyan sung panitekano esaitan inariawi wa esaitan sa amin dinak ngahinang sa amiyan we tipikil ne gayan gay hati makhap iya may parkala miyan hinaram Allah subhanahu wa ta'ala ubus tambel taklit inaligan niya kitalaw dito sa Allah subhanahu wa ta'ala gata hinang may parkala ali nainte angkan mag-ina maghaban lusig lahat tabi ko ito may kapungtiyan sa agama Islam tayaman tabi iyo yan ang magdagang mukhadarat depende may tajir yan niyan sabu may inuhin na maharamin sab ini tagi asab gana katalew bisan bisan tabi amyan magsambahayang muslim tinain sumiguwa business na dumen business halal ini ang banlibayan ghish atau ang banlibayan niyan kadib, dusta atau ang banlibayan haram atau ang banlibayan ngijijil si tepit-tepit na samyaan niyan hasad iyan bustan pag-business na yun na ina antag niya la istiqama tujuye niya la istiqama hetinan takita wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuye ina si kita hindi taksil atau dinusta hadza kitibi wallahu subhanahu wa ta'ala tawad sa kiamat magpain sa amin tinalaw buga magpain kitibi tinalaw bahasa buga etinan ini tandaan pag-etihinang tili ga telikus ga kitibi tapages teteges wa iya de ketelew tenbi si kemon panglangan wallahu subhanahu wa ta'ala ngayon din hati in takwa ti mukabalatin nahi asal suway ke utinaleo si kemon ina pemegesan wallahu subhanahu wa ta'ala hinangun etinen helianon supaya kau ine hinang atau keinan istiqama niyan tuju Allah subhanahu wa ta'ala pamantri na kabong tanihan sa agama Islam at takwa niyan bang taniya sa kitiwi dan intakwain bang penia sikitri intakwain niyan asal gated tehinang ina parkala sa miyaan niyan ganta mekibinasa si agamate di latun ni sa pagkasita sa miyan manusia niyan asal gated tehinang te yan bang kemarante bang penia sikitri lai silang pengetiante in katalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin paimanten he tagnatag na duse tehinang teret ine ma'ruf atau ketauhan tiya dumay ituburuhan tendi di si Katuan Muhammad Kemon na samian kaam ketauhan tendi ine hetinen mian silsilanen tagna tehinang maksiat dia tak bulak dunya atas dua perkala suway pinain mo may kisundihan ulama dan buwa adu sumegwa dua perkala sabab ini sabab pagkagalain ketelewin tuju Allah subhanahu wa ta'ala galain ketelewin tuju Allah subhanahu wa ta'ala us ini tiya dumay kagurhan tendi tiya Katuan Muhammad tiya kemon neskam mesamen kagurhanin mian asal masih kita bin nakahan wede bin Allah subhanahu wa ta'ala basakuro ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin
Allah subhanahu wa ta'ala dinaak inaka wa Allah subhanahu wa ta'ala kusi della Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaak inaka wa na sigitin umat nil Allah subhanahu wa ta'ala ito nidat kirisahan kita bilang ini story kita bi dinaak inistorihan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala kusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si perkala itu Allah subhanahu wa ta'ala واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إذا تقوى إن kita pong tinihan tibisara taqwain ubus mian taha istri itu taha ayat tu supaya mantiri suratul Maidah ayatin Allah subhanahu wa ta'ala misal sabihan ubus asal gated bakazari si dua nagpuntura ayat tu pero Allah subhanahu wa ta'ala diyan o Muhammad akahanon siye yan ito kita bi yan story atau suwi-suwi anak Adam yan dua anak ni sabihan si waktu siya mag-ibadat ito na mag-iqarraba kurbanan nagkurban tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pintere sa dia ito na mag-ibadat kurban tu mag-ibadat so magawa dia rumay kaguruhanten di sa katon Muhammad kaya muna sa amin kaguruhanten di sabihan niya ron oras na gina selesai kurang manamalan sumi ambat sa oras niya ron oras na selesai de sa kitabi etinan manamalan peluhare niyan yan istorito sumi adito inadokod bisarap pasal ede katalaw at taqwa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala istorihon pin o Muhammad siyempre si umat no dikit ibinay na si Allah subhanahu wa ta'ala sikit ibinay sa amin yan aka-aka suwi-suwi kahalan dua manusia yan anak Adam alayhi salatu wassalam si waktu siya mag-ibadat kaya dan nabi salatu mag-kurban so mag-ibadat so may asasa ibadat dito kurban idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar si waktu siya maghinang sa amin yan ibadat ben ene kurban demian tinima dan buain ga tinima wallahu subhanahu wa ta'ala dan buain etinan tinima pag inang lay amal lay tuju Allah subhanahu wa ta'ala sali dua nagpong tinai pag siya pe oras man manusiain gapan ay pang de pag ay namian anak adamin dua kan nagpong tanay sa amian ubos si waktu siya pinitektaan Allah subhanahu wa ta'ala daat dinak magine dinak mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos tinuhot wede idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar pagsikan maghinang sa amin nan ibadatin nan kurbanin ubos tinima desohib tinima dan buain sirang buain ga tinima ulali dan buain wega tinima siyahin busali siya maghinang tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus pen dan buain innama yataqabbalallahu minal muttaqin ine punne penne niyan ga tinima duk niya tinima duk niya ga tinima duk tinima niya tinima tagya sarab sa inin paghinangin etinan hinangin bang dumain katalaw pinne tuju Allah subhanahu wa ta'ala karena paghinangin day tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa bagi sa pinne karena katalaw takwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala yahin hinang tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala nus tahati wa dan buain ga tinima siyahin sirang buain ga tinima manusia tu makhluk tu ito yung nagpungtray magsalisaka si mag-uambat sa kisame kiguruhan bisi kita bisi pasongan ngagad-ngagad kita itagya masiruyan ito yung
deluxe to gero tambel mura. Nagpunta na ito. Tinahima si salihin ga tinahima si sakahin. Ubos nagnaan sa aming kitauhan na ga tinahima si Yehin buya saka tinahima si salihin busali pe. Ubos niya miyan kararne. Ina kararnen pinne ko ito pinne miyan PPT te kaya pinne si kung tinainan. Walam yutakabbal min al-akhar. Napin ni tinihima si ekuhin, suway tinihima si gawin. Kung ito pinne sinapahan wene. Laaktulan na kung ito pinne pipetay tikyaw. Nabus pendambuain hangkan niyan bisan duko pinne pipetay no. Gani a problema na sumigwa pun na tinihima si ekuhin pagge. Karena kitilaw ko doon Allah subhanahu wa ta'ala paginangan kun. Sumigwa si keuhin ga tinihima sumigwa. Ya pagge inat pagge duman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Katalew in paghinangnen itinima. Mambat ni pinel aktulan nag. Tibetete kiupin ni kuito. Pinpong tinainin salinen la imbasat fa ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasiti. Yadiya ilayka li aqtulak. Inni akhafu Allah. Balik nisab. Inni akhafu Allah. Inin mawdu'tan bikuito hetina nene. Murtabid si bisraku li may kipong dariyan. فقال إني أخاف الله إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين bisan duko pain na bebetay no pag magkarar na rabwa lay sakala isakabe pain na kuito ambat ne sumaguwa itinayma si keuhin siya kuing nga sumay kuito bebetay ti keupin ne pain salihin bisan duko pain na bebetay no tedang mo sa amihan bang dalang pedangin atau timbak mo bang dalang tinimbakin sa amihan atau suntuk ina na sa amihan lebayan sa amihan si kalan delay nagpetelay gero kupin na nungka si kao way kupin na ganungka niya sabab ni ina sabab na nakipang tinayan pun naga nungka pin na inni akhabullah tinalaw kupin ni sa Allah subhanahu wa ta'ala nungka ang kao atau ang yahinang yene ko song hinang mo sa kuyan tidak ina mapatay na kapita si bisarate leme kipong terihan bang manusia inia ketelewne atau hinang netad ilmu in ketelewne tuju Allah subhanahu wa ta'ala ipat netad in ketelewne tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan tasaing gehetinen basag niyan song ine hininang we na sa amyan maksiat dito hinang ni sabab ine tambel ketembelan atau telikus iyawa iyane katalew na tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fakala inni akhafu Allah. Gay kupin na hinang iyan. Gay kupin na numpanan kao. Sumagua tepetayon na kuasal mate. Kuyang sumagua bang akwe kunungkaan kao. Sabab init kinalaw kupin na tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sidambua kisah na kipong tirihan. At yung magkisa taluste. Niyan kisainin. Niyan kung itabilik-balik kubusarahin ni uro may kipong tirihan. May kiwalaman tendi. Niaran oras na ine, niaran oras na etinen peluhare sekite bien na kisato. Sidamu akisa na kapong tinihan sa agama Islam bang in kataleo, niyan ine peni atad sekite bi patakan dengan pengetian tibi atau tanan tibited niyan asal haget pengantan tibihin, keimanan tibi ibadat tembi ine niya dan buat kisah. Sumagwa dumadi ng kisah si pusong sumagwa kisah ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini kisahin, ina kisahin. Niya dan buah hadis. Niya aban hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Niya tabot siya law kiamat kita basak hadis lekemon. Tabot siya law kiamat pitu manusia ilendugan Allah subhanahu wa ta'ala. Ine dan do te kapitule hetina diuro ke bekuruhaten bitilaw bisa atau kan bisa lu kita denget telaw te mas lu kita lakan de dembua penne niya dembua lella ide rajulun datumba ratu mansabin wa jamalin niya dembua lella iningana lu dende tabi amian bino magmaasiat bino magjina pamantewi dumenden de ilinganan we lella sumagua lella ilinganan we dende binoo magmaksiat samyan
Magbasiat. Dendele sini may kapungtinan sa agama Islam. Dende dhatu jamalin wa mansabin. Dende sa hap-hap de sa lingkat-lingkat de dende dalam dunia. Dendele. Duk sa bantuk-bantuk na dende dalam dunia. Dende dayahan. Sa dayahan-dayahan na manusia dalam dunia hap tumuan dan samian. Kartaan na duk hap bentuk nan. Yemian mengelingan si dembuak lella samian. Inailingan den. Itu ke upin ne samian. Bentel besar biro ini biro medzina wene. Ubus ide. Pin lelai ini sembung nen. Yung di ko bang ko ekitir ilinganan. Samian bang ini sembung tendi. Bang kitri dia hatu ngalinganan kitri. Ia sabi sa ina asal dende tamanan hap dende. Atau dayahan tamanan dayahan. Atau anak sultan, atau anak dapo, atau anak dato, atau anak presidente, gubernur, ini saman bangsa. Ini hatulah satan bi. Duman na kita rin mengalinganin, suway kita rin na ilinganin, mekailanin. Niya ka ang maggai, beteng gitangan ko kama, tawa sa ingi, at wanuat kam. Niya ka ang maggai, tawa ini. Wallahu alam, bisan ako, wallahu alam, suway pa ikuti bi. Si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kita bi inaliga ng ban ene may pitnali. Pekuti bi si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kita bi niyan inaliga ng Allah subhanahu wa ta'ala pag isa basag pitnali. So akan tikan may kapungtiriyan sa agama Islam. Dakan tinalaw bang peniyain katalawin sa Allah subhanahu wa ta'ala pengitan tibi esa wa den buadu den dele. Bisan duhatu me den milyon den da upama. Say na kemon hapanen. Ngalinganan kita bi say na kemon dayahan ng ngalinganan kita bi say na kemon mian darajat ng ngalinganan kita bi. So megua bang penianan den te pengetan den bitinalaw to Allah subhanahu wa ta'ala gay kita bi ngatu ilinganan dendele me kendanle. Ine kini bi kinayamanan ten bi inased ten bi ene Tuhan te Rabbul Alamin. Ine Bisrael lale. Ina Bisrael lalay. Faqala inni akhafullah. Dengan bisaranan ang hatiun na okay, natiyo bang sayan do agama ine. Sunagwa ine te may kapungtiyan sa agama Islam. Ine bisaranan. Faqala inni akhafullah. Dako pen ne bon nagbisara. Dako pen ne pito si ako. Dako pen ne ebi undok dagangan mo yan. Ine pen ne bang kinian kun ako. Tinalaw ko pinne tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalaw ko tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Naangkan na kapungtinan sa agama Islam. Bang taniya istiqamahin. Taniya in katalawin si kitabi. Dalam pangatayan tabi. Mekalikus kitabi. Daki tabi tinalaw. Bisan doina sa amyan pit na tuju kitabi. Gay kitabi hatinan heddo. Gay kitabi hedba. Hindi kita bihebba. Gaani ahatin na makihebba. Kita bang ine. Wakala inni akhafullah. Bang ine. Lai dalam pengkatian tabi in katalaw tandito dyan Allah subhanahu wa ta'ala. Sunagua. Banggain keme in katalawin. Na duman bisan burendohin lai patapok datamanan patala ban kita bi. Asal bisan duagan artaatin bilepas na sabihan basta tikiswa at raja alay pinihasamihan. Duman kasayin. Ine bangga na alikatalaw to Allah subhanahu wa ta'ala. Pinihapain, pinihalabianan supaya bisan sa amin, ine sa amin supaya kipagkaswa. Sumaguwa, bagay sa agama Islam, bang katalaw tibilik ko bisay ko salawat. Dakam tinalaw. Dati tinalaw bang piniyain kitalawin si kitibi asal ilmu tibited. Atau habay tibited sabian. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala gana bikibinsana kitibi. Duk ga niya sasaw sa lahat pag-isab ga niya naginang maasiyat ga niya nang kiyo ga niya mono ga niya jingki ga niya ngijijil ga na nagpit na ga niya ngalahi ga niya gain dagiris ga niya iten salat ine temegesan Allah subhanahu wa ta'ala iyan pina al-istiqamah at taqwa fi muqabalatin nahi ubos din Allah subhanahu wa ta'ala isi kisadahan lumihan nagsakit na papatay wene kung tinainin nag-asasapahan na in laaktulan na pin na samihan papatay te kaupin na ko ito umos mate
tapatay wene. Tapatay wene sa miyan ine, miyan kung tinainan, bin Allah subhanahu wa ta'ala patawa'at lahu nafsuhu qatla akhi, faqatalah. Ubus, pag-us pipetay ni paasbaha min al-khasirin. Tag-ay naman asal last decision nen. Gay na magbalik asal mati itit pong tinainan. Sabi na patay, ubus, tadi abay ang gapos. Gani na wala si antara derwangan tapapatay ine. Ubus ine, nagsake mati. Yan, ina hinupusan nen. Nagsusun, tama ng nagsusun, tag mati, na pong tinainan ga, daniya sa na sa amyan manusiya sa diamban, pong tinainan. Ubus, kasuno, Allah subhanahu wa ta'ala, min ajli dhalik, katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan, bighayri nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Ubus, Allah subhanahu wa ta'ala, ang bansaban waktuyen, waktuyen, si waktu tawapatay wa'ene, yan na pong tinainan. Ito yan, inakahan na kitri Allah subhanahu wa ta'ala. Duman hadya ban Israel, sumasapay kitri na ko ito, si sinasiman makapapatay pero Allah subhanahu wa ta'ala, min azli dhalik, ang banena duwe, istri duwe, nagpong taile. Si ban Israelin, sapay si kitri na, si sinasiman makapapatay manusia, di ghairi nafsin, manusia gana dusa na samian au pasadin fil ardi atau manusia dupang samian niyan inabinin niyan atau magturupangan si Allah subhanahu wa ta'ala si sinasina mapatay gara duse atau isab niyan kanang turupangan atau isab duman mapatay so au pasadin fil ardi atau na magdaruhaka sa di abapatay magdupang hold up ina kita tinan sabi ang mga siyat na bitay na saman tihang na saman pasad fil ardi kaya mo natin ang masatin pagkaan na makatalan na sa janya ito si balik bisi may bitay lay dembuwa adu may kibong tuhin sa agama Islam manusia makapatay si dembuwa in manusia gana dusene hawahib jedusene tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagkaan na makatalan na sa janya sa kaula-ula kwadupin ni tapapatay ni wa'ni kemon in manusia bakas hininang Allah subhanahu wa ta'ala ine ihadjidu sa manusia alay manusia mapatay sa kana duwas dusen nos ina manusia to manusiain bang manusiain niya katalaw na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala yesa wa sayid hajjidu sa bang na ito mapatay debuwa manusia ubus kwene tapapatay weno in kemon manusiain isa sa inahedjenen bisan wadja mapatay kyaw kwa duseron dambuwa mapat manusia sa mite pero lay tinalew kyaw tudyo Allah subhanahu wa ta'ala bang niya katalew ate man lesika ugi kyaw nginang din nabag sa apin ke bang kyaw pinarusahan na Allah subhanahu wa ta'ala dambuwa do tepetay dun kyaw makhluk na manusiain sunagawa may kipungtin sa agama Islam balik tepisi bisrata lay hangka na bisarapun tabalik-balik o salawat bang manusiain katalaw inhinang din pinasin katalawin asal gated hinang din hinang ne kem gay tahinag na inkemon maasiyat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala etinan sanyang dem lahatin ga niya nang kew ga niya kutao tarik ga niya etinan ngalangpas ga niya ngakal ga niya mian inabinin mian kemon na indagin sa mian hetinan ine maasiyat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ga niya ginang ne bang pinain kitalawi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ubos kayo si Ibn Abbas mga kasakabe katuan Nur atau Abu Mandal sinasya nakab sa mian bang ubos na ko mian duk kurbeheng mian kayo si Ibn Abbas hetin katalawin mian ku an yuta fala yusa wa yushkar fala yukfar wa yudhkar fala yunsa tensi beratin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih hetinen tin Allah subhanahu wa ta'ala kam manusia maghagad tinalaw ka amted asal sa talaw-talaw na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala sampurna katalaw bin tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ubus pen si Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yadiyan pen inhatin katalaw tinalaw tudyo Allah subhanahu wa ta'ala
ia depende subay muhut bang niya order niya pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala subay tuhut ne duk subay ge sagga ne ayyuta fala yu'sa subay ge hetinen sagga ne samian duk wa yushkar fala yukfar duk subay iya nagsukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk gaya nagga nagsukur duk gaya nagga wa yudhkar fala yunsa duk subay sigi-sigi tangasadnen hetinen duk gaya mansari iya tekipat ni samin ene yene pemegasan yehin yan tebisar wa asibin Abbas radhiyallahu anhu samian hetinen ina pangandakan tuju kau hinangon ubus dakil magmasiyat yanen hetin ketelewin tuju Allah subhanahu wa ta'ala nakuat tebisaralay bang kaniya kau asal tinalo tad tuju Allah subhanahu wa ta'ala itu na bisrahin gay kau kapag maasiyat sulewa bang manusia gay tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala nairen magmasiyat nabisan do magsambayang naiyo tabi amian niyan nangkew iyo tabi amian niyan tabi asa ngan zina iyo tabi amian niyan mapatay iyo tabi amian ngan dusta ina sama indakiris etinan ene maharam lay hini nango ene pag-asab gay tinalaw bisan duye magsambahayang bisan duye nagpuase bisan duye maghaji bisan duye ustad bisan duye ina sa amin enen bang tenia si iya sa mian yeme mekhalan maas atin bune mian bang iye bistane asal bune bang iye gape iye lumamud umawud inenan si darajat katale utuju Allah subhanahu wa ta'ala itin bang tenia siye in maasihatin tainang na sa amyan bupimegesan Allah subhanahu wa ta'ala sa amyan ini yan bisa si binabasin wa huwa an yuta' fala yusa yan suwete upin na pakale petuhut humus sinayin pangandakan iduk hetinen helianon yan kemon na maasihat pimegesan Allah subhanahu wa ta'ala sa amyan humus bangkaw tinalo may kipungtihan sa akam Islam bangkaw tinalaw may kipungtihan sa akam Islam biyan asal ingatun yana in katelewian niya atas 7-8 parkala tedowe etinan tik niyante payhala do samian niyan atawa may payhala si kao atawa awe niyan nganjaghan kao tedo no Allah subhanahu wa ta'ala bisan gay telesado tu sa dunya bang tawad sa law kiamat etinan initedo no tas 8 parkalain ina sa ubos 5 minutes sa may antag-atag na bangkaw tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala tedo al-hifd wal hirasa min al-a'da bangkaw tinalaw subhanahu wa ta'ala niya apin na yebe niyan wanjagahan kao may hala kao wanjagahan kao ang banke mo nene kuntrano sa amyan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydum shay'a kuntrano upama sa amyan Allah subhanahu wa ta'ala bangkan magsabar dukbagan tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga niya kasusihan bigadia meke ina meke binsana kaab sa mabetinan ina na binsana kaabin meke binsana kaabin dalam yakin din kitalawang bindan babu Allah subhanahu wa ta'ala ina samiyan si kedua wa minhu islahul amal wa ghufranu dhunub tin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw tinalaw tin Allah subhanahu wa ta'ala inin tedonun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم dan Allah subhanahu wa ta'ala bangkan tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala bersababan yan ina makakemon hinangbi mikitawa kemon hinangbi nakuna ibisara yan bangkaw tinalaw gana sagat hinang na mahapin duk kesagatan duk kinanghalat sa amin duk masyat duk sababan nen inampun kemon do saving Allah subhanahu wa ta'ala bangkam ini tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa min al mahabba bangkaw tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala istiqama fa inna Allah yuhibbul muttaqin sabannal bannal kuan bisra lumian inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin kinalasahan tamanan kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala in metinalaw tuju yahin duk ina hininang wa na samian
bangka na katale utinima wallahu subhanahu wa ta'ala. Si keempat, di bisara al-ikram, inna akramakum indallahi atqakum. Ina semulia-mulia sabhab ne manusia tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bangkenian bin tinalew tujuh Allah subhanahu wa ta'ala tinalew. Si keempat si kelide al-bisharatu indal maut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah. Al-bishara indal maut, si waktu mati manusiain kung administrator sideluin men bang mati manusiain petek kapisisin malaikatin tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inakahan dato mati ni kay redo nyawano no kay bil malaikatin dan ikaw tiralaw ko ito wala khawfun wala hum yahzanun. Yan may pamilyano ni sa amin tamban ilang banano si dunyale dan ikaw ususe bisan nga hetiren na bihala siya ni tipihala no sumegwa niya bihala sa siya sini Allah subhanahu wa ta'ala ubos niyan hetiren mate ni manusia alin alladzina amanu wa kanu yattaqun sababan ini kepeleo den tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan manusia yang bisa niya tamban ni kawaris di pamilya sa amin si dunya di nakgetinalew buna bang iye amian palanjal na si tinan si komite nila sa amian ganan ay pagbiruin nag-detect na niyan azal amar Allah subhanahu wa ta'ala siyahin sumegwa bang iye tinan ine delem ine ganan ay kisusihan duk tinan delem niyan las Allah subhanahu wa ta'ala niyan an-najatu minan nar thumma nunajji alladhina taqaw pero zalimina fiha jisiya bang tinalaw kaw yani makalapas kaw ang madalam nar ka namin. Si kepito al-khuludu fil jannah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yayin pinugata Allah subhanahu wa ta'ala si kawin lapas kaw ang madalam nar ka bang kaw tinalaw sampuna katalaw to Allah subhanahu wa ta'ala tapot na hitin sa kiamat duk pinaasat kaw kakal wallahu subhanahu wa ta'ala dalam nar dalam surga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ene surgain ene hajat ang banbitu lapis ene yan mula kuklingit sa anian pinugata sine may manusia tinalew tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Si kewalo an-najatu min ash-shada'id wa husulur rizq al-halal إلى الله سبحانه وتعالى تسأل دنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا سيسنسين manusia tinalew tujuh Allah subhanahu wa ta'ala inurungan niya kahapan inurungan niya keluman kahapan sa amiyan pinatalay ang bankemong kisigbit Allah subhanahu wa ta'ala duk rizki pinatekkani Allah subhanahu wa ta'ala siga tangan akan wala sa niya na may kibungtinan sa akong Islam di ada sobra na magbakam sa Allah subhanahu magbakam sa ako magpapugod sa Allah subhanahu wa ta'ala niyan ina sarta inadik kaya tinang korone liqa tibino kan umul pati Allah subhanahu wa ta'ala atawalan yudu may hatinan may kibungtinahan tinukumantin di sabihan amat sa akan sige diri hada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.